خەلکەکە باکوورê Kurdistanê li Kempa Girêgewrê ser bi qeza Sêmêlê Veldihokê zêdetir 22 sala ye penaber bûne. Ewan tenê forma rêxirawa cîhanî ya penabera heye û ta niha nasnama Iraqî wernegirtine û nebûne welatî li Başûrê Kurdistanê. Lewma Mihemed Şêrîn ser çarenûsa zarokên xwe bitirse. خودم ترسم مالا زاروگی ما چه مدرسه حتی خوینین خواندن خو خلاص کن ناسنامه نینه تی مالا خو چه به عامل بلوکات که شاید شغل که به عملیه وی شغل عملیت کن اما خو مثلا چه شغل ما به ام چی کلی نماشینن ما چه ناسنامه نینه و نه سیاره ما به سر ما چه به نه ما خانی سر ما چه به Nasnama te nebe mafê te nîne. Ev ziman halê Ebdilkerîm e ê hêvî ji rêxirawên hawarçûnê birî bûn û bi destê xwe kar dikir lê dawî perê wî jî hatin xwarin. مقاولی ما سیاره خواهش فرودگی و پره میشه ندامن پره شوله میشه ندامن پره میشه خار و پره سیاره میشه خار و جنسی جنیا دیو بکوم جواز جنیا دیو بکوم و روی چو استانبوله از لوجیمه از نزا بچم در کی بقدم نه قانون و نه فلان انزا کیو بچم Rêveberê rêveberiya koç û koçberên Duhokê rewşa her çar kempên penaberê Bakurê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê baş zane. و هم هیویدارین که رخراو نیوینه و رخراو نیو دولتی هاری کاریا که باشتر بینن کردستان دو که هم جیش بیشن طریق و دا خدمت آوار و پنابر دوت بری سال 2000 هاتین پاریس سنوری پاریزگادو که کردستان Zêdetir 5000 xêzanên Bakurê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê penaber bûne, ji mareke kêm nasnama Iraqî wergirtine, tevlî golgor zagona Iraqî kesê 10 salan li Iraqê ser hev jiyan bike, nasnama Iraqî ji mafê wî ye. Zêdetirî 22 sala ye xelkeke Bakurê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê penaber bûye. Heta niha nikarin nasnameyê bi dest vebînin. Di demekê de gol çi welatê Ewropî bana, di nîvê wê demê de niha nasname destê wan de bû. Pêşewa Behlewî, Rûdaw, Kempa Girêgewrê.